Lasai nu gubernur haka arbu prateri ke Julai hajar sao baka Meghalaya Town Country Planning hapo bracket amendment kemud 8 gela ka ain hajar sao 8 gela ya ka muda kalala banlai keleng saudong uba lambor mangliang daga buburam hadu menta untip belapas haka por jongi dia kadi ka por ka ba lambor mangliang ulong minister Jokowi dan measure kita ka thau bawa Kia job arbut nak parti kenam, mai baru polling doa nanti nombor prem. Kia long minister baru arbut, kia menjur ya kini ka ain. Kini ka ain, kini ka bersyirkai, kini ka mudah mentah, kedan hok penwan, sikit ki jakai ki jongi bahro, tambah ke surkar ke lek suki jai bejai. Nelawan ke mudah lesai. Kuma kalau mentah halai kor, kira mak ke jingek ke berkrau. Ke bor jang ke mudah mentau ya kita ki bailo. Kemud kini ke mudah, bala mentau ya kita ki bailo. Omret kamar rasa assembly. Cus, komo ke kabinet hasket teriak ladet uba ba lambor melayang ban pensyok dia jadi pai bawang hakapor bara ya ke bil jinjong ke bil ya ke bailo kalau ke barit ke bil kalau ke bahe ban kawan hanapor bara ya ke bil po assembly ki emily kelam persya pai ba tu bumti wong ben kumta kendai hobala pi puli yang ni la ai bor ya ke muda ban thau ya kita ki bailo mentang yong pi ba den ron she post them one ba den hadin jong ba lambor mangyang she sino klem kren hapo assembly ban persya ya kata ke muda kalian ke NPP kalian hu ini bangilah kalau long ke bedai ila pediang ya ketu ban ngi mong ngi mohon ba pila pediang subha ban pinmi ya ka ha ka manifesto jong pi ha ka mission document tikum ta benela penyatu presiden nila yo ko ikon kopi bat hangta la tho ha ka benta ka bakiong urban development hangta kila tho to re-examine the Meghalaya Town Country Planning Act hapo bracket amendment hajar sao